Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo Kinshasa yamaganye ashimitse igitero cya gisirikare cy'u Rwanda ku butaka bw'icyo gihugu. Nyuma y'umunsi umutwe w'inyeshyamba FC23 urwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu utangaje ko yafashe umujyi wa Uvira muri Kivu Amajyepfo. Uvira ni umujyi wa nyuma ukomeye muri ako karere k'uburasirazuba bwa Kongo wari usigaye utarigarurirwa na M23. Ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje kuri urubuga nkoranyambaga rwa X ko muri aba baminisitiri yabaye kuwa kane Tshisekedi yavuze ko icyo gitero ari ihonyorwa rigaragara ry'iby'u Rwanda rwiyemeje muri gahunda y'amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington mu cyumweru gishize hagati y'u Rwanda na Kongo. Mu ijambo yavuze mbere yaho kuwa kane mu muhango wo kwakira indahiro z'abayobozi bashya, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko rwemerewe mu masezerano. Ati u Rwanda rwasinye amasezerano rubishaka, rubyemera kandi ruzanakurikiza ibyo rusabwa kugira ngo amasezerano bigenze neza n'abandi bakuzuza inshingano zabo bibe byatugeza ku mahoro. Perezida Kagame yavuze ko imirwano yari isanzweho na mbere y'isinywa ry'ayo masezerano. Kinshasa na raporo z'inzobere z'umuryango w'abibumbye zishinja u Rwanda guha M23 abasirikare babarirwa mu bihumbi n'ibikoresho no kugenzura no guha amategeko uwo mutwe. U Rwanda ruhakana ruvuga ko rudafasha M23 ko ubwo rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kigali hamwe n'izo raporo z'inzobere za Loni bashinja leta ya Kongo gukorana n'umutwe w'inyeshyamba FDLR ukorera muri Burasirazuba bw'icyo gihugu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kinshasa irabihakana ikavuga ko nta gahunda ya leta yo gukorana na FDLR, ndetse mu gihe cyashize buriye ko umusirikare wawe uzafatwa gukorana n'uwo mutwe azabihanirwa. Ubwo ba Perezida Kagame na Tshisekedi bashyiraga umukono ku masezerano y'amahoro kuwa kane ushize bahagarikiwe na Perezida Donald Trump wa Amerika, bavuze ko bafitiye icyizere. Kuwa kane umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko ahangayikishijwe no kwiyongera k'urugomo mu ntara y'Kivu Amajyepfo. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X, Guterres yaravuze ati namaganye cyane igitero cya M23 ndetse nsaba ko imirwano ihagarara ku kanya. Yongeye ko Loni yiteguye gutanga imfashanyo y'ubutabazi no gukomeza gushyigikira ibikorwa bikomeje bya diplomasi byo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Perezida wa Komisiyo y'Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika Mohamed Yusuf yasabye impande zihanganye kwifata mu gihe ubushyamirane bwiyongereye mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse ko harimo gukurikiranira hafi kandi ahangayitse uko ibintu bimeze muri kano karere, by'umwihariko muri Kivu Amajyepfo mu ntara y'Ibitoke mu Burundi. Ubutumwa bwa Afurika yunze ubumwe ku rubuga rwa X buvuga ko yongeye kwibutsa ko uwo muryango uhagaze ari uko ikemurwa rirambye ry'amakimbirane mu biyaga bigari rishingira ku kuba ubusugire bw'ibihugu byose. Ati muri urwo rwego yongeye gusubiramo kwamagana igerageza iryo ari ryose ryo gushyiraho ubutegetsi bubangikanye n'ubwa leta mu burasirazuba bwa Kongo. Kuwa kabiri mbere y'uko M23 itangaza ko yafashe Uvira, ibihugu bikomeye by'uburengerazuba bw'isi birimo Amerika, umuryango w'Uburayi n'Ubwongereza byasohoye itangazo bihuriyeho byamagana igitero gishya cya M23 ifashijwe n'u Rwanda mu nkengero za Uvira muri Kivu Amajyepfo hafi y'Uburundi ko giteje ibyago byo guteza umutekano muke mu karere kose. Ibyo bihugu byasabye M23 n'ingabo z'u Rwanda guhagarika ibitero ku kanya mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu Amajyepfo. Nyuma yo gufata Uvira, M23 yatangaje ko yabikoze mu rwego rwo kurengera abenegihugu uvuga ko bari bamaze amezi agera kuri 3 bagabweho ibitero n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC n'abafatanije. Isaba abaturage gusubira mu byabo mu mutekano, ibasezeranye ko yari kugira ngo ibarinde. Ibiro bya Perezida Tshisekedi bisubiramo amagambo yavuga ko ingabo za leta zikomeje kuba maso ku rugero rukenewe kubera ubushotoranyi, ndetse zizakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu, kandi ko hagiye guterana inama ihuriyeho n'inzego zinyuranye hamwe n'inama ngari ya gisirikare. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 igenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu Amajyaruguru, na Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu Amajyepfo, n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Muri iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Ishami rya rihuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryatangaje ko abaturage barenga 500 bakuye mu byabo n'imirwano mu gihe kirenga gatoya icyumweru bahungira imbere mu gihugu no mu bihugu bihana imbibi na Kongo Kinshasa. Naho amakuru aturuka mu Burundi arava ku gihugu giherutse kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo urekure abasirikare ba kiriya gihugu bafatiye ku rugamba, ndetse unemerere gutaha mu mahoro abahize mu misozi miremire ya Uvira. Abayobozi bakuru barimo mu gisirikare cy'u Burundi ngo nibo baherutse kujya kuganira na M23 nk'uko ikinyamakuru SOS Mineke yabyanditse. Ibiganiro byabereye mu gace ka Ruvungi kari muri teritwari ya Uvira mu ntara y'Kivu Amajyepfo. Amakuru ava ko imirwano imaze iminsi ibera mu bice by'intara y'Kivu Amajyepfo yafatiwemo abasirikare benshi b'Abarundi barimo n'ufite ipeti rya koloneli. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka avuga ko uriya mutwe witeguye guha Burundi abasirikare babwo bafashe mpiri. Ati kuri abo barwanye b'u Burundi bafashe cyangwa se bakiri mu mirwano, turizeza ko bazitabwaho mu mutekano usesuye ndetse bagashyikirizwa abayobozi b'igihugu cyabo hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Amakuru avuga ko ubwo abayobozi b'Abarundi baburaga na M23 bayisabye gufungura inzira y'ubutabazi yemerera izindi ngabo z'Uburundi zaheze mu misozi miremire, by'umwihariko mu gace ka Remera gutaha banyuze ku mupaka w'u Burundi. Izo ngabo zabuze inzira zicamo ngo zisubire mu Burundi nyuma y'uko mu cyumweru gishize M23 yigarura uduce barimo twa Rubarika, Mitimbiri, Katogota, Ruvungi, Bwegera na Sange ingabo z'Uburundi zacagamo. Amakuru kandi avuga ko nyuma y'uko M23 yigaruye umujyi wa Uvira, abasirikare benshi b'Abarundi bari basanzwe bakoresha uyu mujyi nk'inzira bahisemo guhunga berekeza mu duce twa Marimba, Mugeti, Kirungu, Rubuga ndetse na Murambya. Andi makuru atangwa n'abasirikare bavuga ko ingabo zari Imikarati, Puwezero, Rurenge, Bibokoboko n'ahandi zitangiye gutekereza kwambuka zinyuze mu kiyaga cya Tanganyika kugira ngo zigere i Rumonge muri
burengerazuba bw'amajyepfo y'u Burundi zinyuze mu bice bya Baraka na Mboko. Kuri FC23 mu gisaba u Burundi mbere yo kubushyikiriza abasirikare babwo harimo guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare muri Kongo no gucyura ingabo zabwo zose. Nyamara ku mutwe w'Ventura batangaje ko hari abasirikare b'u Burundi bakiyica mu misozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo ndetse bakabuye ibitero ku banyekongo bwoko bw'abatutsi batuye mu gace ka Minembwe. Umuvugizi wa FC23 mu itangazo yasohoye kuwa kane yavuze ko mu gihe abasirikare benshi b'u Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo, imwe mu mitwe y'izo ngabo zo mu mahanga yishe mu misozi miremire mu Kivu y'Amajyepfo ndetse ikomeje kwanga kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo habayeho kuzisaba kenshi kubikora kubw'inyungu yo kugarura amahoro mu karere. Lawrence Kanyuka yavuze ko guhera mu masaha y'igitondo cyo kuwa kane hari tariki ya 11 ingabo z'u Burundi zahisemo kwica muri Kivu y'Amajyepfo zasubukuye mu buryo bw'agashinyaguro n'ubugome bukabije ibitero by'ubwicanyi byibasiye abaturage b'abatutsi b'abanyamurenge bo mu gace ka Minembwe. Ni ibitero byagabwe hakoreshejwe imbunda ziremereye bihitana abaturage benshi b'inzirakarengane barimo abagore n'abana ndetse bituma ku gace kagwa mu bibazo bikomeye by'ubutabazi bwihuse. FC23 aboneye kwamagana biriya bitero by'ubugizi bwa nabi ishimangira ko bigamije kurimbura abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo mbere yo kwibutsa ko kurengera abasivili ari ihame ry'ibanze kandi ritavogerwa, kandi ko igitero cyose kigamije kugira abaturage b'inzirakarengane kigize kwica amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Uyu mutwe washimangiye kutazahwema kurengera no kurwanira inyungu z'abaturage b'abasivili ndetse no gushakira hamwe amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo. Wongeye kandi gusaba leta y'u Burundi gucyura byabukanya ingabo zabwo zose zifite imyitwarire y'ikanamiza zikiri ku butaka bwa Kongo. Nasimukiye muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditse ko umuryango Digital and Human Rights Center wajyanye Tanzania mu nkiko uregera ko igihugu cyafunze itumanaho rya interinete kuva tariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 kugeza ku itariki enye z'ukwa 11. Iyo minsi yose igihugu cyasaga n'ikiri mu icurabundi nyamara cyari mu bikomeye by'amatora abantu bakeneye kumenya uko ibintu byifashe mu gihugu. Ikinyamakuru The Citizen cyavuze ko uyu muryango uregera urukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba usaba ko ikirego cyakwakirwa ko ibyakozwe na Tanzania bihanye cyane n'amahame asanzwe agenga yase, asaba ko ibihugu nyamuryango byimakaza imiyoborere myiza ndetse no gukorera mu mucyo. Muri iki kirego uyu muryango urasaba ko urukiko rutegeka Tanzania kutazongera guhirahira ngo ikureho interineti nta bisobanuro byumvikana bitanzwe hashingiye ku mpamvu zumvikana. Abanyamategeko b'umuryango babwiye ikinyamakuru ko kuvana interineti mu gihugu iminsi 7 yose byakize ubuzima bw'abaturage mu kaga no mu bihombo. Ibihombo bavuga ko bagomba kugaragariza urukiko harimo ko abantu batashobora kubona serivisi z'abanki bakoresheje ikoranabuhanga, abantu batavuganaga na bene wabo ndetse n'abakeneye serivisi z'ubuvuzi bakoresheje ikoranabuhanga nabo ngo ntibyabashobokeye hamwe bashoboraga wenda no gupfa. Uyu muryango wavuze ko ibisobanuro bya leta ya Tanzania by'uko yakuyeho itumanaho rya interineti bagamije kubuza abantu kwigaragambya no kuba bakurura urugomo atari byo kuko bihwanye n'amahame agenga demokarasi. Intumwa nkuru ya leta ya Tanzania yahawe iminsi 45 yo kuba yagejeje imyanzuro ya leta mu rukiko ikirego kigasuzumwa. Umuvugizi wa leta ya Tanzania avuga ko igihugu cyavanyweho interineti agamije kubuza ibyaha byashoboraga gukorerwa kuri murandasi cyane cyane nk'abashoboraga guhererekanya ubutumwa bugumura abaturage cyangwa se bakwirakwiza imvugo z'urwango n'izembera amacakubiri. Imyigaragambyo muri Tanzania kugira ubu ntiramenyekana bayiguyemo kuko barwanya ubutegetsi bavuze ko hapfuye barenga 2,000. Leta ikavuga ko ari ugukabya ariko ntitangaza abo yemera ko bapfuye. Iyo myigaragambyo yatewe n'abatarashaka Perezida Messi Hassan ndetse banamagana uko barwanya ubutegetsi bakomeye babujijwe kwiyamamaza. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditse ko Robert Senta mu cyaguranye Elias Bobi Wine uyamaze kwita ikireke kayene UP mu matora perezida umwaka utaha yanenze Perezida Museveni ko yakeneje akarere ka Bundi bujye mu myaka 40 maranye ubutegetsi kugeraho akarere keza cyane igihingwa cya kakao katagira uruganda ruyitunganya. Uyu munyapolitiki ukunzwe n'abakiri bato muri Uganda ati najyaga nzanganje mu bitaramo kuririmba ariko mumenye neza ko 70% bya kakao yera muri Uganda ikomoka muri kano karere kanyu birabaje kuba muyigurisha idatunganijwe bakaba make nyamara dufite umuntu umaze imyaka 40 ku butegetsi utabasha kugira icyo bamarira. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko cyagoranye yavuze ko gisekeje Museveni yagiye kuba ku ruganda rwa kakao mu kandi karere abo baturage bakabagurirwa ku giciro kibonetse bikaba byarabejeje mu bukene. Mu cyumweru gishize ubwo Perezida Museveni yamazaga muri kano karere yemereye abaturage babundi bujya kububakira uruganda rutunganya iki gihingwa naramuka yongeye gutorwa umwaka utaha. Uyu mutegetsi yabwiye abaturage ko impamvu atarwubatse mu myaka yashize yari agishaka umushoramari ku yabonetse icyo basabwa ari ukumundagaza w'amajwi ubundi agahita bikora akimara kurahira. Cyaguranye nagaye uko ibitaro bya Bundi bujye bimeze avuga ko bitigeze bivugururwa bikimeze nk'uko Milton Obote wategetse Uganda yabyubatse mu myaka ya za 60. Uyu munyapolitiki yavuze ko Museveni ubwo aheruka yivugishije ibintu by'ibigo nderabuzima nyamara ibi bitaro by'akarere bitagira icyuma abarwayi bacamo gisuzuma indwara ndetse n'ibigo nderabuzima byose bihari bikaba bitagira ambulance cyangwa se imodoka itwara abarwayi. Cyaguranye yavuze ko Baganda niba mutora azateza imbere urwego rw'ubuvuzi mu gihugu kuko rwasigaye inyuma kandi buri kigo cy'ubuvuzi kikagira ambulance akanongera abaganga kuko ari bake cyane muri Uganda. Ishyaka ya UP rivuga ko umukandida waryo natorerwa gutegeka Uganda azarwanya ruswa kuko buri mwaka igihugu gihomba murengero amafaranga biturutse kuri za ruswa. Cyaguranye avuga ko naramuka atowe kandi igihugu kitazongera kugura amasasu yo kurasa abatavuga n'ubutegetsi mu gihugu amafaranga azakoreshwa hagurwa imiti ivura abarwayi ndetse ko azafungura abantu bose bafunzwe bazira ibitekerezo bya politiki.
Perezida wa Uganda kandi yasabye abaturage kureka gukurikirana abantu badashaka gukora ahubwo bagashaka kurya ibyo batavunikiye. Muri Uganda bari mu bikorwa byo kwiyamamaza kuyobora igihugu mu matora ateganyijwe mu kwa mbere umwaka utaha. Ni ibikorwa bihanganije wereka guta Museveni uri ku butegetsi na Robert Sentamu cyaguranye wamenyekanye nka Bobi Wine ari nawe unenga Museveni ku rwego rwo hejuru. Bobi Wine ufite abayoboke benshi biganjemo urubyiruko rushyigikiye ishyaka rya National Unity Platform akunze kuba afite abantu benshi bitabira ibikorwa byo kwiyamamaza. Museveni mu ishyaka NRM muri ku butegetsi ari nawe uhabwa amahirwe nawe afite abayoboke benshi mu kwiyamamaza. Ubwo ari mu karere ka Bunyoro yasabye abaturage kwiyuma umutwe bashaka kubabuza gukora. Arenguriye kuri Bobi Wine ati nta gahunda bafite, bashaka kurya ibihiye ariko badashoboye gukora ibyabo, bashaka kurya batavunikiye. Mbese niba rusarurira mu nduru cyaguranye hataniye umwanya mukuru w'igihugu amaze iminsi agaragaza ko ibikorwa byo kwiyamamaza yagiye avangirwa n'inzego z'umutekano zifunga ibikoresho bijyanye no gusakaza amajwi, gukubita abayoboke be n'ibindi. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye muri Kenya, abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banditswe n'urukiko rwo muri Kenya rwahagaritse ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano yiswe akataraboneka yo gutanga inkunga mu buvuzi ingana na $2.5 z'amadolari yasinywe na Amerika icyumweru gishize kubera impungenge zijyanye n'ubwirinzi bw'amakuru bwite. Ibi bikubiye mu kirego cyatanzwe n'ibiro ry'abarengera uburenganzira bw'abaguzi COFEC rigamije guhagarika koherezwa no gusaranganya uko amakuru y'abaturage ba Kenya ku giti cyabo bikeka ko biri muri ayo masezerano. Icyemezo cy'agateganyo cyafashwe ku kibuza inzego za Kenya gukora ikintu cyose cyerekeye gushyira mu bikorwa mu masezerano aho agena cyangwa se afasha kohereza, gusaranganya cyangwa se gukwirakwiza amakuru y'ubuvuzi, amakuru yerekeye indwara cyangwa se andi makuru y'ubuzima bwite y'ingenzi. Nyuma y'amasezerano na Kenya, ubuyobozi bwa Donald Trump bwasinye amasezerano asa nayo n'ibindi bihugu bya Afurika mu rwego rwo guhindura gahunda y'ubufasha bw'abahanga. Leta zunze ubumwe za Amerika zashyizeho politiki nshya y'inkunga mu by'ubuzima ishingiye ku masezerano hagati yayo na za guverinoma aho kuyinyuza mu muryango utanga ubufasha. Ni muri uwo murongo Kenya yasinye amasezerano akomeye Amerika izatanga $1.7 z'amadolari, naho Kenya ikagira uruhare rwa $450 z'amadolari kandi ikagenda ifata inshingano nyinshi mu kunoza no guteza imbere urwego rw'ubuzima. Mu muhango wo gusinya amasezerano, umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio yayise akataraboneka. Amasezerano asa nayo kandi amaze gukorwa no mu Rwanda, Lesotho, Liberia na Uganda. Kuri ubu mu gihugu cya Kenya ayo masezerano yateje impungenge nyinshi mu baturage, cyane cyane ku bijyanye n'umutekano w'amakuru yariye y'ubuzima. Abatavuga muri ayo masezerano harimo n'ibiro ry'abarengera inyungu z'abaguzi muri Kenya ryatanze ikirego bavuga ko ayo masezerano ashobora guha Leta ya Amerika uburyo bwo kubona amakuru y'ibanga ajyanye n'ubuzima bw'abantu, nko kumenya uko bahagaze ku ndwara ya virusi itera sida, amateka yo kuvurwa igituntu n'amakuru y'inkingo, ndetse ko Kenya ishobora gutakaza ububasha ku mikorere y'ubuzima n'ikoranabuhanga by'igihugu. Urukiko rukuru rwa Kenya rwategetse ihagarikwa ry'ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano by'agateganyo kugeza igihe urubanza ruzumbwa mu mizi. Perezida William Ruto yagerageje guhumuriza abaturage avuga ko amasezerano yasuzumwe neza n'umwunganizi mukuru wa Leta mu by'amategeko kugira ngo harebwe ko amategeko ya Kenya arengera amakuru y'abaturage yubahirijwe. Urubanza ruzasubukura ku itariki 12 Gashyantare umwaka utaha. Kenya kandi kuri uyu munsi tariki ya 12 z'ukwa 12 yijihije isabukuru y'imyaka 62 y'ubwigenge nk'igihugu cyahoze gikolonijwe n'Ubwongereza.